Tala Fou mai o Tala mai Ausetalia. O mai tawina le to tele I le sotus tu singa o whai lunga o pui pui maata I le ofisa o le Premier o New South Wales o Chris Minns, ma le ofisa la o le Premier ilo nei tu malo Kogara wa vali mu e tangata ma tusi ai upu fasi o te tangata I le whapretania murder. Whamai leo na vaia le tūlanga I le waweao, mai tatonu wai o le au lango ia Palestina no lato whaatino le tūlanga. I le whairo inga mens matustala, wa ia ta wai o le whainga taia nei loa, le tangata ma le mafuanga na te whaatupu ni winga whapea, ma le a whaavau peo na tauna I le vaia lana whainga malo, I le ngāna lua whatasi community, ma ia iai file mu I le stete, ai leo le tauna I bevesi o tūla I mai atunu I whafo. Pai mai mens, e le isana mata whaiau ia whaia I no fuanga I le lalolangi I whafo atu, ai mai se lava isasa e tūtotonu, ai eilana matapa yo ye fai sini malona stete ina ia whaatu mawina le file mō. O seri e sa furu walu tau sanga wa whataua ina na whao lima iei nisi na wos wha ialo lato whale le pōna pō I le tu I sauti sisi fō sini. O le whamtalanga leo wha peto o toru ari ina ulu whale wha malosi I le whale o si ainga le I Samoa I sini lava whao lima I le tangata e pēna tā ua. Talitonu leo na whaapai ma se whana I leo sa whainga ai leistasi na manu ai. Wa meina sosora ese mai le awari I e to tolu ai le itonu watu leo, au le na afia se pulu walu tausanga na tong fitia paramedics ma ave ai le wharema I Campbelltown. To olua isi sai le whale le teimi lea ai le imane lua o se tamaita I se pulu walu tausanga ma se tamaititi po se pepe ma lo o wha awau ne iai le su enga leo. O le Branda Australia o unanga I waa mō tā whaonga po o cruise ships le P&O o le ao o ina mō watu I se teimi o luma ina wawhailoa le company e anaina o le a tuina whaatasi ma le Carnival Cruise Line I le a matanga o le tausanga fōu. O le whamtalanga I whapea ua whaia le fuafuanga I whaasau e nai se leni ma o le whaia o leanga yoinga o le atu whaatasi e loa vaatstele o le Pacific Encounter ma le Pacific Adventure I lalo le Carnival Cruise Line le nuinga o le a whai loa wa al company lea e tautua ina le vasa Pasifika I le aitu e ngā au unanga. O le isi wa le P&O o le Pacific Explorer o ta ue wha malolo ia Februari le tausanga fōu o stasi fo I leo wa e masanio na whea Samoa I ana whainga malanga. E lua sa pulu walu tausanga o seri ua ave ilalo e o le vainga leo o no le whalawlawe na tura e mai le vai astaruai na umai le soifua o se pasese I le upa. Whamaile Nine News o seri e suafa ia Ryan Crafton tolu swutau sanga na mariu na wala vele upa na malanga ni ai I le waweao le asolua taluai. O lo whitaua ina o se taavale na ngau ia na alu le mori mu ma so atuai ma le taavale upa lea I Boundary Road I le tu I Sauti Sisi4 Brisbane mariu wai ma le pe o na taua. Ua whaelua mai o manunu ai ma le isi ana wōna o la malanga whaatasi atu whapea ma le ave taavale o le upa. O le ua ave leo whamainanga I ane le ofisa ina ua whaamatu e leo le nata po le ata o tangata na o latu tausa I lia I lea whaalavelave ma ngā I atua I loa malongo ina le ofisa o leo. Talamuni e le tau mate whainga taona whaititia le leina o taavale se tasu pampensini me le pone I le so o le a whapa ua le tau o le pensini I le na o le iwa sene le lita mo le lua I tūlaa. Wali patia le 7 News o le Metro Petroleum I Mahoney's Road I Thomastown I le itu I matua me le pone o whatauta iai le whapitua le so e lua I tūlaa e mawhaiai o na utu penisini kiso ma le kesi mai le tau le toluanga I le lima I le afiafia na nei. Mai sa o foi na fo I sini le whapitua lea I le vai aso taruai le pamu o le company lava lea I Punch Bowl ma Fig Tree New South Wales lea la wa whaatino I mele pone le so. A mai ale lua I tūlau na toe fo I leo le tau le penisini le tau masani le usidia nei ma le lua tala I le lita I le penisini matasi. Tala nā Radio Samoa, mo le nei fo I aso.